Паян Гузовский рашинже субботник ердем тавралыға тербейлемгіме вун биліксеге шорра депутациям тос хастаризем дұғыш. Хулары қалешібақ санитарибе экология уйықлығы бұрай. Шанамай республикра терлі фестиваль акциерде сымақран пөдем тенжері тазалық көне Амазоне паргенже шинзіне обыр-дабыр пухма врентреш. Экология уявни чистая среда организации хастаризем ергелерич. Пухынны сеневізем абырдабыра уйырса бухмалы ерге пирки каласагдартреш. Ша выхатрах кирлі марья баласенеде икимш пурныш парнелеме майбуррине шереплетреш. Валентина Иванова агапир авыртады кисенчен кофта свитер шелеть. Везене вете шыршаба чендербе илемледеть. Фестивале гильнисем шагатада ыты асталыға алла илме булдарчеш. Биде савандарать, шак кун, парга, шемизем, кильне, вети, ваты, пурдебрле. Шак пыжикизене вредни кирлеге темеле. И бирасызем анланзанда бире вредмевкин евардарах. Вот пыжикрем вредмеле. Паркра ешину пункт чешлере. Унда хулашин незем узугурна батарейка зем, аккумулятор зем, электричество хадер зем килзе бачеш. Везене шупшап саватне парахма юрамаш. Калыбырчак печек фотоаппарата тавралыха пысық сиен гюме булдарать. Пластик, полиэтилен, шершершул шермесыр вырдаща. Шавымба везене ыты абырда-абырдан уйырса дербейлеме вренмелле. Шамрык эколог сенереме сатрячы хулара таса тербейлі булдар дезе дырыжать. Тандышы зенеде шакнах врендеща. Вуниким шкулды пилік мышкласем кызык вае шутласы дупна. Шапла майба часине шучандалы гавараланы мен батни илзеші дерме булдарныне анландар забамашы малырах. Эбир куквесене пиди терли шкулда иртерне, а жазы пиди комула юльдеш. Эколог сенюхымне отряд командирыне амышы Олеся Зотина ерце бырать. Ыты земшин весен шемье теслях. Келенче Зотинсем абырда-быра уйырса бухаща. Фестивале ергелеген сем палыртна дырых шинсем экология акцизене хастардара худшынма бушлана. Эпин хулата татасарах илемлерех пулас шанышта юзеть. Чувашингаларым Вали, Екатерина Фомина, Вероника Павлова, Семен Антонов.